6 kvart ujutro, malo puše, čak je malo i hladno, ja sam u kratkim rukavama. Tu se nalazi jedna memorija na Drugi svjetski rat, piše slava borcima druge brigade Primorsko-goranske udarne divizije, palim za slobodu 7. listopada 1943. godine. Ovo je za mene jedna od najinteresantnijih memorija. Budemo vidjeli ko je arhitekta, tu ima puno prezimena, ima čak i Radulović Petar. Mama moja se preziva Radulović. Znači, memorija vrlo interesantna, barem meni. I tu su imena. Ćemo vidjeti da li negdje piše ime arhitekte. Ne, su imena. Pokušat ćemo naći. Teljak je dosta širok, očišćen, neko se brine, sva sreća o tome, prekrasno.
desne strane vidi se dio rafinerije INA koja se nalazi na Kostreni. Tu se vidi isto, kako bi pokazala, evo ovako tu, uspjela sam, tu je Kraljevica i vidi se dvorac od Frankopana koji je prekrasan, veliki, mislim da čak i najveći po kvadraturi, jako sačuvan i renoviran u zadnjih nekoliko godina. Vraćamo se gore prema crkvi Svetog Jurija. Tu su imali prekrasne volte gdje se bio ostatak kako se može vidjeti.
sam se zabila u kamen, majke, nisam ga vidjela.